Ovo, ko je izgradio ovu crkvu? Pa nema tamo u Novom Sadu, u centru grada nema ovo srpska crkva. Nema ovo srpska crkva, treba da se napravi ovo srpska crkva tamo gde je ovo železnička stanica. Tu gde je železnička stanica, to treba da se sruši i da se napravi ovo srpska pravoslavna crkva. A ona crkva tamo, to je crkva ovo, to su ovo, ovi, to su oni 1921. izgradili. To su ovo Ustaše 1901. izgradili ovo. Znači ovo, da, Svetog Marjana, crkva Svetog Marjana, to je, to je, to je ovo neki, ima to brdo, to ima brdo tamo prema Splitu ovo. Znači tamo idu ovi Ustaše, tamo idu Ustaše i skupljaju se na tom brdu. Znači tamo su ovo Korele Ustaše, tamo su ovo Korele Ustaše. Znači ovo treba da, oni svi što su pobijeni sve Srbi, pa to su namerno ovo pobjegli Srbe. Znači treba da naprave crkvu srpsku, da naprave tamo srpsku crkvu ovo.